تقینا اتومبیل که بومکری لبردم آواهی حکومت دمکی اپوزیسیون سوری لباجر عزا سیاست تخیب ترکیه هجماره که قربانیان بخو وگرد. فجأة الصبح ما شفت أنت باستهداف هذا المكان؟ اما اتمای مان دما اف جهات آرماش کرن اف دور جه سیویلانه چه بنگه این لشکری لینین هجماره قربانیان حتان ها 5 کشتی و بهتری 12 کس بریندارن. باجر عزاسیا گریدای به باجر کلیسیه ترکیه خالقا گرینگه بو گهشتن و گهاستن آلیکاریان بو اپوزیسیون سوری. جاودیریا ماف مرووا دبیجت بریندارن هرش بو نخوشخانن ترکیه هاتنه و گهاستن. اف هرشه پشتی روژه که جهرشا چکدارن داعش بسر کمپکا پنابران لهره ما حسکه دید کو بکیمی و سو 7 کس هاتنه کشتن و پرانیاوان سویل بون. دگل پیشوچونن لسر ارده لکازاخستانی گرا چواری یا دانستاندنین آگربستا سوریه لأستانا با آماده بونا نونر تایبت ینتوین اگرتی و شاندن اپوزیسیون و رژیم سوریه بچافداری یا روسیا و ایران و ترکیه دست پیکر. اپوزیسیون سوری بایکوتا گرا چواری یا دانستاندنان کربو پشتی گنهبار کرنا لشکر حکومت سوریه به پیکینانا تاوانان لینها دبیجت لگور میکانیزمانی هیوی هنه روش آگربست باشتر ببه. نونر تایبت ینتوین اگرتی نخواز زور لسروی مجاری باغ و لگود کمبونین دوالی و دست پی بکن. ایرو ما و کمبونین دوالی هبین. ام و دگل هر آلیه که کم ببین. دا با دانستاندن صبحی باشتر آماده بین. وزارت دروی امریکا دازانین کو کار بدستکی بلندی امریکا و تبلی دانستاندن کازاخستان ببه. لهمان دم داد پیوندی که تلفنی دال ناوبرا سروک امریکا دونالد ترامپ و سروک روسیا ولادیمیر پوتین نیشانین هفکاری که قائمتر لسر سوریه بخو وگرتن. کوچ کاسپی راگهاند مجارا دانستاندن هر دو ریبران لسر پیدا کرنا دبرکا پاراستی بو حواندنا میلیونه ها مشختن سویل و بهیز کرنا بزاوین دیپلماسی. دیگل هولین جواکان افنتوی بوراگرتنا شری و دانستاندن و گوهستنا سیاسی شر و هفچون دنافبرا چندین آلیان دا دوام دکه. هیزن حکومت سوریه باجرین کفرزیتا و لطامنه و چندین دورین دین گندوار حریم حما بمب باران کرن. رکخستین ماف مروفا پشراز دکن کو ظلامک دیگل 5 زاروکن کو جیاوان دنافبرا 6 حتی 14 سالان دا بو هاتنه کشتن. سروکمار ترکیه رجب طیب اردوگان گرینگی دا هفکاری روسیا و ولاتوی bu bedavi inana şerê navxuye Suriye. Suriye meselesinde oldukça verimli bir işbirliğimiz. Di pirzgirêkên Sûriyê de me hevkariyeka erênî gel Rûsya heye. Me pêk ve gelek pêngav havêtine ku çareseriya siyasî li Sûriya xurt kiriye. Armanca me ya hevbeş bi dawî înana şerê Sûriyeyê û parastina yekparçeya axa Sûriyê. Digal ku Tirkiye tevlî bizavên çareseriya Sûriye dibit, lê rastaxû tevlî şerîş dibitin dijî Kurdên Sûriye ku hêzên Amerîka naçar kirin leşkerê xwe li ser sinûrê Tirkiye û Sûriye belav bikin bo rêgiriye li hevçûnan di navbera hêzên parastina gel û leşkerê Tirkiye ku Amerîka dibêjit hêrişên asmaniyên Tirkiye yên heftiya borî li gel koalîsyonê nehatbûne rêxistin. Well, we work closely with the Syrian Democratic. ام جنزیک و لگل هیزن حسد کار دکن مخابن و داویه بو آرمانجا ایریشن ازمانی که لگل کوالسیان نهاتو بون ریخستن و هر جوه دمه و مهز لسر سینور دانین پشتی پفچونان گرینگه چک مهمویان راستی تیروریستین داعش بن. تبلیبونا آلیان جدا دروشا سوریه دا کو هر آلیک برجواندین خوین تایبت دپارێزت شارزا باور دکن کو بوی آوای نشر بداویدت و چاره سریع سیاسی دوره و نپیلن کوچبران و قربانیان و راوسته. خالد فتاح، دنگ امریکا.